Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achir tu si len sang puya Mizoram Ahmasaber Mizoram Tourist Police din thar ani Tunkar chung khan Aikar Mizoram Center le Fisheries Department tang kopchuan Serchhip District chunga luite anzir chiang Maharashtra le Haryana Assembly in khan campaign nani ni chi om to awangin campaign na vorto pathleng chhaumek Mexico sarkar chon anram kal tanga United States luruk tum danova pemlut India mi zathum som pakhatte chu India athon kir Voin Khan Mizoram Police le Tourism Department malak na in Mizoram ahmasaberatan Mizoram Tourist Police din thar ani Mizoram Tourist Police din tharte mantur lir theite chu voin ve khan Home Minister pul cham le nam RMS PHQ kota availiam Mizoram Tourist Police din thar honna in khoma hian Home Minister chuan thu soin Mizoram Tourist Police din thar tak chu mundang atanga Mizoram tlo tu ten an thamon pui hle don a hriat thu soya Mizoram an hriat reng thena pakhat atin nge abe sei thu soi Mizoram in tourism lama har tharna achan me konga Mizoram Police ten ti thei anlo nei ve thei chu Mizoram melung poimo tak pakhat ani phakani ati heuna thu soi tu dang tourism minister puroba ro moiroi te chuan Mizoram Tourist Police din thar chuan tourism lama thui tak kongro asungei don ani atia zinmi te tan Tourist Police te chu security mainilovin facilitator guide le thian tha anni nge abe sei thu asoya Tourism thuam chak tu le timason tu tur pakhat ani don ti asoi bokani Mizoram Tourist Police a hian mi som pani le driver pangan oma Mizoram azin mi tele mi puite tlo hlo mun panga a an duty tran dona tuna tana an duty na tur mun te chu lengpui airport entry and exit point Tenzol Solomon's Temple Aizol Millennium Center le zokho tharte ani Governor Jagdish Mukhi thu angin Longklai DC P Sasanka ala chuan Tunlai hian lai Autonomous District Council din mun enfinazir chiang meka Nimin Khan DC hian LADC atlo tana voina po tlo chunzom le in ka le nilani khian zo felman atum Longklai DC hian LADC han hapoimo azwal thoktu department te chu an office a tlo in an hathodan kalphung en puya council noi thokten an department anen koldan le an kalphung te lo hril fe in ata dolin department sang atlo mekani DC hian council le state in kara thon om zenei jok om theinan te Council Office in Obdan le Kalphung te azir chian na hi governor hen a thelu don ani Governor Iowa LADC Kalphung en fi tu Longkai DC hi Executive Secretary Poets Laram Engan Dong Sungim Department sang te hi Deputy Secretary Puel Zetluang le Officer Poimo Dangtem an tlo pui ani Mizoram Tipper Association Drivers and Owners chuan National Highway 54 Buichali atanga konpuin karkong achiat na sat to awanga lirtheirit phurtele lirthea ezong ten harsatna anto awanga October ni som pasri jing daruk le chan vetanga tlan lo tura anin ngen na chu voin chanu dar khat khan asut le Mizoram Tipper Association te chuan an pisa tu thar thedar du an komna sarkar ho tu ten an ngen na an ngai poimo sak thuan soya kongchia siam thawat tura an ngen na chu ti hlotlin chakngal lin akong sia le kong khuarte athayang anga no in na an thokti amun ngeya an tlo thuan soya MTA ho tu ten na thokvil tu tele PWDEE le SDO te komna po an nei thule athayang anga no in na an thokti an treda wang le arang the anga kong chelai te siam zo wat an tum thu an treda wangin MTA chuan thamon thak ti in lir theirit phur tele lir thei ezong te tam dan pa ngaya kan le thei to thu anin hriat tirani heti lai hian Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department chuan Mizoram mi puite mamo niang nar taka nei theinan chaktakin ma ala reng ti voin khan thu chu seminan soya Mizoram in erong gas le petrol le diesel kham khop an nei theinan Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department changtu minister Pukela rin le na chuan sarkar lai puya petroleum and natural gas changtu pu dharmendra pradhan le mi poimo dangte hmuin thei to pa Mizoram harsana sutkian pui minister hi alautia mani anti Tunlai hian nitin mamobu fire stock din mun atha ti soin tuna hem petrol litar noi ni sing ni sang ruk zani som ni pani le diesel litar noi ni sing sari sang khaja som ko pasari stock oma free sale pek chorang ani anti Assembly Speaker Pularin le na sailo chuan tun naya Commonwealth Parliamentary Association Conference manga Africa ram akal chungchang soin mason na tho sang wanga sigle sain thak danglam na sa chu avai omati thu soi Voin MNF party in Khom Mizong Hamrun na neya Pularin le na sailo chuan global warming chungchang anzir hona chuan a khoi hle ti soin development sang awang tele thil siam na hmun puya wang tele chan sang awangin khovel chile sa ein thak danglam na sa hleya tun kum sari chung chau khan Europe global warming awangin now ashin ma piang moili chuang anom thu an soilan te chuan
mi khoi hle ani atia speaker chon kal khom ten harsan an to sang sang an soi tele Mizoram in harsan na to te ainang tlang pu ani atibok speaker chon khovel mun sang sang a fan kwalna mi puin dan an ngai poimo na chu en ton tlak lia hriat thu soya mizo de po dan anga kalim dan zom zir le turin mi puite cha a sarkar lam hotu de po dan anga an kal theinan tran puin dan zom tha churam ro pui thlen theina tura kong poimo tak ani thu a soibok ani atibok Tunkar chung khan Indian Council of Agricultural Research ICAR Mizoram Central Fisheries Department tang kop chuan Serchip District chunga luite amuna kalin anzir chianga ICAR Fishery Scientist pu PLR in sanga chuan lui sang sang anzir te chu atuile lei sample tala in zir chen thunjom zel ni tur thua soya Mizoram lui sangha te nasataka ti cherew ani awangin lui sangha cheruklai chu boral me thedin huna anding mek nia soin nga wang le nga sha te po chungjing a chun an tel atia he zir chenen tumber chu Mizoram luidunga tuile le lungdin hun zir chian te sangha boral me theile in tha pung chaklo bik te tunlai thiam le man ro te manga mundanga chin tha pun tira chung sangha chi te chu anamna mun ngaya chuale te luidung nung cha te na sazoka anno pun thei dan tur tele hum hal konga na sazoka malang na turani thu pu PLR in sanga chuna soya nga vok chi thar nia hriat an hmunia soin chik zoka zir chian tura da ani thu atar lang bok Health and Family Welfare Minister Dr. Ala Thanglenan Mizoram Government Doctors Association MGDA Indian Medical Association IMA Mizoram Chapter Shroi tu tenimin khana pisa komin HIV din hun le achung chang soipui Health Minister chon HIV chung chang Mizoram din hun avei hle ti soin adona konga theto pan chu chungim asang lam an pan zela atlak niam theinan engtin nge ko shan pol sarkar doctor le hemi konga thoktanen ma anla kan theyang ti chu aril ro alian hleni atia tun din mun hi thuk taka zirtana kal phung le ti dan nei mek omzanei lo nia langte thlaka ngai tuna tharnen HIV chu do kan atula tia meeting a kalte chu zau takin an ngai dan te an rot na tele an ngai tuna te sei chok tura somin meeting chuan ra tha chu nge be sei te soibok meeting a hian MGDA le IMA roi tu te chuan he thila an ngai dan ne HIV do na konga lotlin na fumfe omlo chan le atlak niam thelo chan nia an hriat le an ngai dan ten soya HIV Mizoram Society che ne leti chu hairol ni lova tuna an hmulak na le kalmek dana ringot hi chuan state din hun hi atlak niam mai rin a har thu tele ngai to na tharne na ado na he kalpui atul ti chu meeting a soilan ani Health Minister chuan MGDA le IMA roi tu te chu an rot na le ngai dan te mumal taka je ka thelu turin a hril ani chanchin thari All India Radio Aizol tanga pon ani Maharashtra le Haryana Assembly in than campaign nanin hi chia om to wangin campaign in avor to pathleng chhomek state chung hun sang sanga party roi tu lok tak tak ten chin kola Haryana chuan Prime Minister le senior BJP roi tu Narendra Modi an gohana thua soya pu Modi chuan Congress thil ti dan thalo chung le khat indu sak uchuk taka thil ti te Haryana hen hai chua pholan ani to atia heti rahen BJP ro chuan du sak big nelovin aphua piang adu sak mai atia Congress Party chuan an thil ti apiang akal ni in apu bok pumodi han vein ve khan hisara huna mangbok BJP roi tu Rajnath Singh Chief Minister Manohar Lal General VK Singh Hema Malini le Manoj Tiwari te po huneng mazat an campaign meka senior Congress roi tu Rahul Gandhi point Mahendra Garga thua soibok Pugandi Bagen Ashok Gelot Bhupendra Huda Sachin Pilot le Anand Sharma te po campaign in hunan mangmeka INLD Janayak Janata Party le BSP te po hunchang sanga an campaign pokani heti lahin Haryana MLA Louis Carter Singh Badana John Vein Khan BJP zoma Badana hi New Delhi Party General Secretary Arun Singh Hovin laglu na hun man ani Vein Ve Khan athon hunung beratan Prime Minister Narendra Modi John Maharashtra Mumbai hun mangle a BJP President Amit Shah point Gadchiroli Chandrapur Yavatmal le Jalna district ate a campaign bok Chief Minister Devendra Fadnavis Union Minister Nitin Gadkari le BJP roi tu dangtem state chung mun danga an campaign boka heti la hian Congress atangin an roi tu Jayo Tiraditya Scindia Malik Arjun Kharge le Anand Sharma te state chung mun engmazat an campaign boka pon to ongin state pahnia te hian October ni somni pakhata vote thla kani anga ni somni pali a vote ta te chiar ni ang Mexico sarkar chon an ramkal tanga US luruk tum danova pemlut India mi zathum som pakhate chu India thon kir Mexico hin ram chung paltanga US luruk tum te dang chatura ma alak nuwa tun tumi hetianga achet masak berani a India mi pa zathum som le mechia pakhate chu man ni in Toluca International Airport atangin New Delhi thon howan nia Vein Khan heng mi re New Delhi an no thleng ani chanchin thar cheri topna na tlang pui
Mizoram ahma saber tur Mizoram Tourist Police din thar ani tun kar chung khan icar Mizoram Center le Fisheries Department tang kop chuan Serchhip district chunga luite an zir chiang Maharashtra le Haryana Assembly in than campaign nan ni chi om to wangin campaign in a for to pathleng chhome Mexico sarkar chuan an ramkal tlanga United States luruk tum danova pemlut India mi zathum som pakhat te chu India thon kir chu ti zong chu chanchin thar kan pon the chu ani